Pozdrav ljudi, u današnjem tutorijalu igramo Kantere 1.6 Edition. Sa nama je moj drug Srđan, on neće igrati na istom serveru ko ja. Ja ću igrati na botove, On igra na Milf Alpha. IP od Milf Alpha će vam biti u opisu videa. Pa da krenemo. Joj da. Ne mogu. Čekajte samo sekund. Moram da uđem u Warzone. Warzone. Warzone se mogu. Evo. Ja ne mogu da igram na Milf Alpha zato što su me banovali. Ja sam koristio Speed, Aimbot i VH i tako razne stvari. Pa su me banovali ili kikovali, šta su rekli. Bolje da su mi dali cenzuru, brate. Samo izbrišem Kanter i skinem novo i ćao. La. Možda budem krenuo da snimam serijale o PES-u 2013 ili GTA 5. Možda ću kupiti. Ide fajs serije mi bre. Fuck you. Fucking bitch. Idi postavi bombu. Idi postavi bombu. Evo ti postavi bombu, jebeni. Morat ću ja pokupiti. Ma ljudi, ja kibačim. Kakav head. Ja kibačim sa ovoga mesta. Imam 11 hilta. Hiltića. Opa. Ej, on go head. Fuck! What the fuck? Aj, probat ćemo. Brzo zbrišemo na drugu stranu. Zbrišemo ovdje. Ovdje ćemo postaviti bombu sigurnije, nego da se tamo žrtvujem. Ne bi da ovo ja i još neki lik ostali. Ja se moram paziti. Ostalo mi je 11 helta. Ideš šta ih je. Ubiše me. Devne, šta imaš ti za dom? Kako ga deaktivirao. Jel Devne? Čekaj samo sekund. Mama, snimam. Imaš nešto za domač? 4, 2... Nemam, pusti me, snimam. Pa da krenemo u igru, izvinite zbog ovoga. Nadam se, onaj mi je
skido helte. Čekajte samo sekund. Ajde, brzo, brzo, brzo! Napadaj, napadaj! Bravo, 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 kripač, beži, beži, ubit će me, ja! Mogli su me sad ubiti, Fuck! Potrudit ću se da ostanem živ. Bravo. Dobre, vidimo koliko nam ostalo da dopunimo pušku. Bilo sam 2, bilo sam 3. Da, i moram nešto da vam kažem što sam provalio. Vidite, ako ja sad ovdje bacim flash, bombu, ako bacim, to jest sad je uspjelo, ne znam što, ako bacim negdje dalje flash, on će se upuvati. Ako ga bacim ovdje blizu, ovako ovdje, on se neće upuvati. To vam je osigurano, brate. Bacimo ovu zelenu bombu. To sam provalio kod flasha. Flash. Ovdje već neću bez veze da trošim bombu. Mi da postavimo bombu, pa nek se, ako mene ubiju, nek se bori tim. What is the bag? Ubiš me? Izvinite, stigla na botove. Ajde, Dejan, potrudi se da sačuvaš da pukne bomba. Bravo, to, ne, kako je deaktivirao? Evo, ovako će jebo ti kaloše. Ovo mi neko, čini mi se dobrom puškom. To mi je dobro što dobiješ 5 metkova više na početku. Dobra je puška. Ništa je ne fali, vidite. Nas ovi kanteri ko ludi. O daj, ja menjam lepo na pištolj, a ne da me... Ja menjam na pištolju, neće. Vidi, mi vodimo 2-1. Ja sam bio u kanterima. Pogledajte vi i sami. Okej. I ljudi, to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem tutorijalu. Ćao!